uluğumuz. Bizden köp yaşaganlar жердин алдында. Bizden baylar жердин алдында. Bizden sulular жердин алдында. Bizden güçlüler жердин алдында. Ey toğanlar, bizden kıyındın bardығы жердин алдында. Biz eş kim emezbiz. Oşonçu toğanlar, bu jer ılgabay turgan jer. Kabır gün sayın gayrılat eken. Ey adam balası, men uğup al çalgızlıktın üyümün deydi. Men karangılıktın üyümün deydi. Men korkunçluktun üyümün deydi. Men kurt kumursanın üyümün deydi. Toğanlar, kabırdın gün sayın gayrılısın uğup koyaydı. Oşun üçün aytad eken men üstümde sen taza yaşagın. Biröge zulümdü kılma, biröөнүн akısın jebe, biröөнүн akısına girme, biröөнү kordobo, biröge jamandık kılma, biröөнүн aram oynobo, jamandık kılma. Bizge başka neyin aytırdı? Dinimiz neyin aytты? Jaman bol деп атат. Bir gana oşo ынтымак bol деп атат. Adaldan tap деп атат. Uluunu urmatla деп атат. Kişini ızzatla деп атат. Жуунуп жүр deyip, taza жүр, денеңи таза карма, сарадан сактан, çağımçılıktan saktan, tekeverlikte çürükten çıkar, göralvaslıktan çıkar, ata-enеңи urmatla, жалқы olonboy arxı menet kıl. Şu alamның koçayını unutma. Sana gün sayın ömür verip atar, gün sayın rızkı verip atar, gün sayın akıl verip atar, gün sayın densoluk verip atar. Jaratkan Allah'ını unutma. Çoktan göz vergen sana. Gözde hiç kim vere almay, jürökte hiç kim soktura almay, meni hiç kim işlete almay. Bugünkü gün okumuşlar bardığı, me bar ekenin. Anıktadı, beni gördü, bırak iştegenin akılına жеткен жоқ. Жүрөктү gördü, жүрөк қандай iştet, buga жетелек. Жетпейт дагы, ruh adamdын canı azыр кайра салат алат. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem ayткан, жан чыгып кетти, дене калды. Мынакей камчыга кабасын денесин азыр алып келди. Азыр коюлгандан кийин, ruhсуз кайра жанын салып, сунак үчүн салат. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem ayткан, adamdардын бут кийимин тоошун үнүн угат деген. Басып бараткан, кетип аткандардын үнүн угат дейт. Ошон үчүн бул жерде ишe карап туруп салам айтып, дуа кылып, ахиретти эстеп, Кур'ан окуп, өзүбүзгө дагы ахиретибизди даярданганга аракет кылайлы тугандар. Жараткан Алла субхана ва таала баарыбызга өзү ыраазы болгон жашоо берсин.